Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Стартта жерде текен салмагы 32 кг 300 грамм. Стандарт текелер союлуп атат. Мыкты салмактагы текелер. Оюн талаасы мына тоорсуп, сону мол кургап калды. Кудай кааласа, эртең финалдык беттешүүгө оюн талаасы демелек керемет болуп калат экен. Кудай буйрса. Мынабы Талак командасы менен Багаята командасынын беттешүүсүндө оюн талаасында калыстыгын жүргүзүп аткан Ош облусунун Көкбөр федерациясынын калысы Абдуллаев Мухтарали өзү калыстыгын жүргүзүп атат. Мыкты ыкма менен эңкейип көтөрүп алды Талас командасы. Ошол жака деле сала берип койсоң боло берет. Казанды бош калтырбай дегенче болбой, тамаша куруу менен кайра аттын тизгинин бура тартып, кайра өткөзүп бергенге экөө шыгылып шыбыр күбүр болуп атат. Өткөзүп берди. Скол такымга басты. Кайрадан Майрамбек. Бирден булмай, бирден киймей. Черкем ол четинде кызылмай болуп аткан экен да. Акырын. Мына тажирбасы дейик Майрамбек. Кол көтөрүп кой Майрамбек, Майрамдын урматына кол чаап коюңуздар. Мына Рысбеков Майрамбек 10 номердеги 94-жылкы Майрамбекти билесиңер. Жогорку лигада чаап жүргөн тажирбасы бийик белдүү, такымдуу, амалдуу көкбөрчүлөрүбүздүн бири. Ой, ара келди эмне деген керилүү менен Талас командасы эч ким жок. Ара келди. Алтынчы номер Эмилбек уулу Турат. Тамаша куруп барып салып кетти. 11-минутта 30-секундада. Ошону менен эсеп саны канча болду айтып койгулачы. Ай, жаңылбай санайт экенсиңер, 4-0. Не кылабыз? Багаята командасына ийгилик гана каалайлы. Азыр эчтеке эмес. Биринчи таймдын 12-минутта 30-секундасы. Алдыда дагы убакыт кенен. Бул 4 деген сан өтө деле катуу эмес. Эгер оң жамбашынан берем десе, ооматы келсе, бир топ ийгиликтерди жаратса болот. Көкбөрчүлөргө ийгилик гана каалайбыз. Жаракаттан алысыраак, кырсыктан алысыраак болсоңор эле болду. Алда кайран эмгек ая жакшы эле чыктың эле да. Мыкты чыктың эле. 6-чы номер койкоңдотуп баратат баягы эле Турат. Эмилбек уулу. Ахиллес, легендарлуу Ахиллес. Бауырбеков Дастан Ахиллести ойнотуп чыкты эле. Андай эмес мындай болду. Жерде мыкты көтөрүлдү теке. Ошол сону эле болду да ошол жак. Ошол жак сонун эле болуп атат да.
Mına oyun talasına girmekle kökbörü görmanları mına kökbörücülerin emgegi talağa ketmesin. İçine 5 metrik жылып alsanızlar tak çiğindir üstüne turup albayın. Oy barakende, vay, amal köylüğün karagılaçı vay şirkin ayı. Omrodan uzatatı bile suurup basıp algan hareket kılıuda. Dağda le bolsa oyun talasında teke. 15. minuta. 15. minuta. Avayla ala, iki at bolgula, iki at bolgula. Bir, iki, üç. Atı da tamaşa deyken gördüңөр, biraz tamaşalap jata kaldı, çırım etip, tuk etip olayın der. Aya bara geldi. Fokus mokus kılıp gitti de. Kanda alıp gitti, kimisiz alıp gitti. Mayranbek, bayağı Mayranbek, Mayramdın şahanesine Rıspek Mayranbek. 17. minutada dağı bir upaydı salıp gitti. 94. жылкы көкбөрүчү Rıspekov Mayranbek. Yemi geldi o. Yemi gelgende da hop geldi o. Tağdır turdu mu? Yeme avutqa çıkıp ketmez eken atağına. Degince ile avutqa çıkıp sürüğün boyunca avutqa sürüp çıkıştı. Baçak çıkarayın dedi. Baurbekov Dastan Akırkı Akırkı 30 sekunda Enkeydin aldın 15 sekunda 10 sekunda 5 4 3 2 1 Stop Erece degen erece, vakit degen vakit. Ola vakit bize bergen çoğun bir bayılık. Andameze hurmatlı tuğanlar, uruş Jarık finaldık oyundardın ikinci bölümü baştaldı. Акчаң корот бир беле алба. Мына ошентип Бирбе мен жарым финалдык беттешүүнүн алгачкы секундалары кетти.
Suratga tartib jo'natar. Kulağınızlarga altın sırga, hurmatlı komanda жетекчилери. Hazır mına oyundan keyin daha bir polfinalдык betleşigimiz var. Oşol oyundan keyin bardığınızdardı. Oyun bütkөндөн keyin büt 8 komandanın жетекчилери çoğuluştu. Unutpаңыздар. Ketти, algaçkı sekundalар ketip атат. Esep sаны 5-0. Derece boyunca tay kazan almışıldı. Akırın aslara. Akırın cay. Bol boyuyla gugul oturup aldı. Bana geldi. Erender'din heroini Kökbörü. Mına çavulga çıktın go. Toktodun go. 2 go. 4 oldu go. İyi. Mana ırı saldı ıntımak. 5 minin 6. Kimge жазабыз? Раз стартқа ушундай туура таштап көнгүлө, үйрөнгүлө. Altı nol. Jeke. Kanday sonu ne? Jeke. Akılestim, day turçu dedi okşaydı. Bir atanın baldarı oyun talasın. Oyun verip otur. Mayrambek. Bayağılı Mayrambek. Артын bir qarap kılçayıp koydu. Hazır takımdan çıkarıp öngörüp. Men Mayrambek'ti жақсы bilgendikten. Hop! Ara geldi. Attan düşe kalıp kayra minip atacak. Birinden sala biri enkeyip atacak. Birinden sala biri çunku bele kayra. Töğüsün göktü gözdeye götürüp atat. Halca bulca. Esep sаны ekinci time 7-0. İki önden aldap çıktın. Tebir sürep koyulcu. Yaxşılar atasın hocanın canını tatakandın göründü diye. Baratasın yeme kanday cağına. Hop para geldi. Ne ettin mi sen? Buna gördün arabaya mı? Bir başlattıyla birine salıp çok böyle. Kırgız yatkandı жақсы көрөбүз да биз. Adam starttan başlaydı. Жерden götörüldü, starttan götörüldü teke. Ya soğan çoktu, ülgürüp biraz жылчык болсо эле соғон чокту саймолотуп ийейин деп өкөтөң бирдей баратат. Артындагылары баратат жетип жетпей. Мына кыргызыбыздан бир туугандарыбыз, жигиттерибиз, инилерибиз, балдарыбыз
көтерілді. Бірақ мүмкіншілік бербей атат, мүмкіншілік ала албай атат, көтеріп тұрып тақымға ортадан шықты. Екінші тайм тайқазан алмашылған. Мына еме Бақай Ата командасының тайқазан жанында бүткіл он екінші минута. Ойын даласында қалыс Мұхтар Али Абдиллаев мынауы Талас командасы менен Бақай Ата командасының ойын көзөмөлдөп атқан ойын даласында қалыс. Баратасың Майранбек. Қамшыны сауылар ма? Бар екен ма? Қол жауап қойыңыздар. Еме, бұл ақырқы түртіп чұқып қойғанға салынат. Ким чұқып ейді, қана қол көтерші. Ерлан Төлебеков. Қату білектүү жігіттердің бірі, мына көрдіңдер, чұқығанда тіміне тайқазанға. Есеп саны санап атасыңар бұл көрермендар. Алдың, зымырата баратасың. Қайсы жағына бұрылат болды екен азыр байқайлы. Ақырын шашылба. Мұндай ылдамдықта бар ұрғытып кетіші оңай емес. Ақырын. Астарағы, жай. Ақырын. Кеттік ешқандай ереже бұзу болған жоқ. Ат мүдіріліп жығылып кетті. Ең негізгісі көкбөрі үшеуі аман есен. Бұдан кейін Манас районы, Қарабура районы дайын болғыла. Ойнатып атасың. Бекерлі ашырдың тақын болчу. Дегенше болбай, саға да жоқ, маға да жоқ ойын таласында қалды. Тағдыр Тұрдыбаев ақ қойты міне. Қалды қатығын не деген емгек талада қалды. Тағдырдың ғана шек жоқ. Тағдыр. Жиырма минуттен екі тайм, бірінші таймдың 6 минутасы, есеп саны 1-0 азырынша.
Руслан Жакшылык Кара Бура командасынан Спартак деген ат менен чапкан аты Спартак. Токтун Икрам уулу Нокат командасынан жекеме-жеке оюн куруп берүүдө. Birinci ligada birinchi taymning 8-minutasi chiqdi, o'rtadan chiqdi. Endi mat bo'ldim, kenat. Nokat komandasi menen Kara Buura komandasi katуу орнашууда эрендердин эроюну көкбөрү күнгө ким тике карайт болду экен азыр байкайбыз. Мына Тайгазамдын түбүндө катуу кармашууда дегенче болбой элек эке Тайгазамдын түбүндө жерде. Нурагали Соңгул өзүнүн чечимин чыгарды, эреже боюнча сол айлампага алып келген кетчү буйругун берди. Азыр сол айлампадан оюнубузду кайра жалгаштырабыз. Мен спортко коюлган акчалар, чоң утуштар